me dia ba efia e wo monte so na on tell me bi o pote no nka wo mo a wo ni o mo ahia no nkomo a ye die no miensa obetimi a kire wadwene e de afa ho efia wote me nka obedi tissue da efia amankwa atamaklo wote me nka Beto nkapa na ya na sabredi baba be pie mu efia malen komite o yo meda se sabre maba be pie mu ewo malata eya kawadwen dwumedie no ene ye de aba be pie mu ewo malata edwayi mu na nei malata sabre de nkrofo nyamba ha efrisen nka ba bia megina sesi e anka hye no kra ma kwan kra ma wunyina ha na ya hye no so se kawadwen dwumedie ya ye de bro wo badwam so Adom TV so no enwumako bia da roma ene ombo ye chidom ma ebre bia no ye nya ho kwan de bramo eye Springboard College eno any school ba kwa wo man Ghana mu a wo bakọ hono ma wonto usika enwuo enti ewosa abatan no wo de wo ba no ekọ ho na ne ngumasua kwa animo wo mo Madina Race Junction wo mo Glory Oil Filling Station na chi wo no mo pe enti abatan ne awofo wo pe school de wo ba kọ mu afa no ko Springboard College na emu afre 0249 101012 0249 101012 na ene Springboard mpanifo so enkasa ya sanso na University of Education Winneba distance admission also ekoso enti odwuma ye ni a opesa oto awadwuma so a wo say ye adwuma kwanya wo hodema wasi ana HND diploma holder ya opesa woto aso abra wo ye adwuma na wo sa ko school no ko University of Education Winneba distance admission no koso se wunya grade A1 to D7 a wunya mukwan ana wanya 25 years ekona wo applying so a wo benya degree in education one more year degree in business administration post diploma programs ahodo one more year diploma programs ahodo bebre and one more year ya wo betimi afra one more 0207 381 668 ya kawadwe dwumadie no na ya be na wo hwe mpensempensemo wa badwam so a mo discuss ne aba bebre ne aba bepie mo malata wo mo so ya krado pese wo mo so ka wo madwene de ha wo mo wo hwe transport fare na ya tomu ya ene be ma bi gina ha ahena kire se from ayi ni magata no so ba malata ha sika ya je no no waje no ho anye ye be ko ho ne no makasa sanso ena ene ya ban se education ho ne ma ye de ama abrofo wo je no eno so ye no mo be kasa spare parts so ehun sam kaya no ya ne mo kasa nti sabredi me mami enkasa mame brana yente wonka ene kawadwen dwumade de aba be pie mu ewo malata obapa ya mo akwa abado ba Adom TV so yeah yo now dey dey say me the Rose kawadwen dwumade wo badwam so topics are ye can transport fare edom ne ade me ye sure say na oba afa aka na ete say oh ene de ye Jimmy old fare no no mo se o chena e no be start no why ye krado oh my krado yo kan wa dwumade na de dwundwun ho obadwam transport no ye kan ho asem e na fe spare parts ho ensem ye te so ye nte so ye kan e na fe nwumasua so ya wo hwemu a textbooks no ne ade abrofo e na printed bus say minister no so watwam kan wa dwefa ne ma me ensen ho yo medical ya ka lorry fare no lorry fare no de wi aseboni a ye wo mu ide da bia de chene ade san bia no niam akoso dollar ekosro safe ekosro naira ekosro inti no yes ye kra niam ye ide enye den ya ye ho bekom inti ya to lorry fare ni mu ame enye me wanwa no nti wa dwene no eno nko na abeka fa ho oh en education so metumi aka bibia fa ho esa so minister ne say we twa bibia mu ya ye beto ye textbook ya ye be print wa ha enya abrofo na de beba oh esa say be ma ye nuanom mema ne ma enya adwuma ye na obi bia nso wo sika opese obie printing press no obenya ho kwan ya bie esa so say taxes ni ade ni mpo mo no bete so ama wo into oteso ma wo ma e be ma create more employment enti ya menua ana me ma me ba konso na yete no enka no ma me wonso ya mo akwa abado ba Adom TV so Pacho nia me hu wo TV so na na de me hu eno ano no nti ka wadwen ye ka me da se ye ka transport ho lorry fare no ho asem o chena nyambo a ye atumu ka wadwen efa ho on say transportation fuel na nkasa akoye ekosoro na aba fam ekosoro na aba fam this time o matum be 3 or 4 times
Nti so mo so my adwen so metuma. We don't have any option. Ye mpa bo ne se Nyankopon kasa onhwe na fuel ne ba for ma no matter. But the only problem is say omo to transportation ma fuel ne ba for ma drivers no omo nte so. Nti na che se price no aka so what you say. Nti onu na ese omo hwe na mo kama ye. Okay. Na Ministry of Education so say free na ekwe watwam contract a wo hwe textbooks no ne ade nwomasuya ho ne ma na nka abrofo anasa hoho ena na print no say so de ba o mai mo eno so wadwen kire wo ho ne say sister say a good idea because usha me go school no me we form 4 85 now your books are used now it was printed in Ghana books no most of the books na chire no say Ghana map we bi echi ebi so Africa map wo ho rivers and we no utimi say akwala ne sua ho ade inside so na yetimi twro national anthem ne akwala ne sua but this time no the omo kra be there's nothing like that what you say enti yes omo hwe na omo ye esa na scanning na akwa brofo no ye nya ayibia wa ha enti madam wa wo sha eya wo ankadia na obeka you said o dani aba be ya bia na enti ye ma me ba ko na ye kwete ne nka no malata dwadu mu ya aha de ya ba be pie na ya be pie ko store kase ba ko nso a ewa ha ma me no pese wo mo e kire wo mo adwen ma me mpacho bra na nso be kire wadwen ka wadwen eye dwumadie wo Adom TV Badwam eso me ba malata dwa mu na me ba ha bia me hu so TV no de Adom TV de mpa ho wo hwe ye da se eye number 1 enti so na ne ya bo awura ha no ka wadwen topics no ya keka bebre wo Badwam so de na wo asam ka wo me mo de na ba no o ka se obema free education ti na me need aso pa enti me ma dwe kwa se be sabe wo because no me ni abre but mate se o say free education no on fa ma o dey for o dey man new ayi no mo ko no nti apa na cho nti na eto abama no nti o ma ye man no mo say school no me say man na form year afi na obekọ form 2 nti o ma ne ye man nyina nko enya bi na transportation nso yes no o say obama ye nyina onu nti na ye eto abama no transport no onu akasa onhwe no ye maye na onte fuel no so na transportation nso nko for maye because ehia fo to hu ye mobo na Ministry of Education so they atu just say free na ekure no contract no wo ne ahoho ya wo print books ene niam bi e fa nwomasuya ho watwam no ka wadwen ho ene fine because say otwam na ya the books ba fine tane de ye pa yo yegusu aye wa ha ma me ba ko so bra na be ka wadwene e wo ho ba hu so wo bo tiru nkopa ne say wa adwene niam wo tiru pa pa so ka na udi me de say medicine wa so ye di nkomo ya kasa bebre di afa transport fare chena e ba ho GPLT say ye Ministry of Education enwumasuya ne ma bi wo mo agemu de ma o my Ghana fo no mo aye spare parts dealers nso so wo mo koshi aban if you say spare parts ne ma bi a wo mo kraba no eto no aban no so onyi mfire ho de ahe na aka wadwen ho ye me ka madwen say Ghana fo ye si ye timi ye niema e wo ha eno de ye huri sopa ye ni ji ho because nyama bebre ye betumi aye bibia ye betumi aye nti ode abase yen ye oye ni nyina ama ye principal ye huri so na ye say ye to abama no ye nya free education no akoye say omu kɔ no omu ba ni nyina mu eye ye bompa ye de tertiary eye na chenya bo wa ye krado new lorry fare ba lorry fare de nkesre na ye tie chirichiri no ese ye bedi dwa emo yen ye nya hwi na aye dadwene eda ye so sori anopa na abakra lorry fare no na odwen nti ye sre na ndie onko fom kakra amaye na I dropper for ne say fu aye den spare parts boy den nim sa ne ma no nti no ja wo mo so ase 15% nti sa ne anka ye ku ye sre na onye bibi mfa ho maye 15 na no de ma wo no de onye bibi mfa ho maye yada se ne anu aba ma ba ko ani abere twetwa akokɔ no pa na wono na nani abere se lorry fare no de ye je no ne bonyo so eja mfante ye mo akɔ abado ba Adom TV so ye na yo kira wadwen ka wadwen wo ene de ye discuss e wo Badwam so kocho madwena meche ne se lorry fare no aye di man cause baby ameti no kwa wa mofu ka be si gota ofi gota to malata ni magota mede ba 2 cedi mo pom kwa 2 cedi me peni kwa sa ene se sa no
make sure off man can see crowd quick class crumble so roll for the two until more and say what it was Yamaskakra roll fan uncle fool they says I wouldn't say a 12 man and said another trust and then just I had the armor here you won't ever yet it's a bit kayayo near Bukufi this kind of for color and yedma until India said maybe uncle from Kakramia yes my head Kakra that's a papa channel so say malata markets anani dwakase ani mu no ene yabo awramu na sabrade ye beto so na yakọ mia foforo na ye ne won so akasa me ne obema ba ko so e wo ha mo akọ abadoba adom so ya je so kawadwe dwumadie e wo Adom TV ene ye discuss what na transport fair no kwosoro sanso na Ministry of Education say wa cancel sa contract or de ma hwohwo wo textbooks ne adan de ma no so kawadwe wo ho textbooks na sem na me meti maka madwo ho eno kire se na alote Jacob eka bibi se oba production local way na aya na cost na high nti omo de ko China do kan na kure e kire se before e dey djuma be brɛ no na afa nipa be se 3 and 4 so and 5 so ansa na eduru nchen obi ha so eje ne de emre obi aje ne de wo a wo be producer do we na sika na sawon sem na se wo to inferior material na wo di produce be we na djuma na ibasa ye we na da share local way for no senke ade a nka djuma ne ba Omo share the right source. Omo muni majuma nanga samu ensa director. I think say sa friends affairs na da so nyina no. Ebe ti every so. What you say affairs nyina be free so na production cost na dey. I low. Na the back so to nya ska top quality material. Na was produce quality job. Because ejuma ba ko buy even say textbook say na say school for size book say. Unkon to be yen to be one fa kura be fa be say 10 and what one ma friends say Ghana ska your friends wa Ghana ska no obia nya kakra credit because by then bako be adwuma no na ono so nya kakra de kofie ene ne ma ekwa kodi won na meche no and second no so no friends say adwuma no so san baba so a by then no menye ska to electricity be menye ska to we the same time message to menye ska e da koto big industry machine said e be ya madwuma de bia ye be ko nanim and say on be say adwuma na quality wo new town na say boy en pa de a me pacho ni pa third person fourth person ada wo ye printing press me printing press befa nipa be yiso na sa nipa nyina obi aso je ne de enti we na djuma na be sika na be ba nsem no ai kitikiti bi de na obetimi ato djuma no ho obi okra pa djuma na bre no kra se udi usika ye kra po no ono je ne share o je ne na yi ansana dia no ne how na amanti ye ya na ye de kwa China no nti eye free pen for na wo mo ya wo mo de djuma na fa nipa be se more than be se yiso ansana abedu original no ho original na sika ni nyina asa and at the same time no so no friends say e ba so a o mo tena se last minute na de djuma na bre o e bia na pressure wada so nti so adwuma na say gidigidi nti na wa bibiara keke na wo de ko ye wi na asan di blame no ama nita printing press for nita printing for ye adwuma for ye adwuma quality pa ha so many books are ye fit me rem kwa more than be say me adwuma no 95 be see ne adwuma bia ye those days na egusu wo ho but the adwuma ba yes asani na ye na ayafoforo bi so mo so ye ni mebe mfi omo so oska krent omo diska na den abehye business ni mu ana wo mo ye de ompe no mu say ye adwuma no enti ani mo de saban be ya so mo be ma adwuma ye mpe the right source ne fa mom chen say ye de ma third person say fourth person ye be ka say e ko bidding no be diska ka mu akoto no akoje adwuma say ska na we wi so ti say ska nyina free adwuma ni man sana enti na de na e ha enti no ban sa ye betuma adwuma say China for but e kwan fa so e de adwuma no ma ye no ene ma ye enti bi nko ye ni yo to we die printing press ni abrante ya ni abenya no wa ha na menche ha ya so ya say nya ofoforo wa ha kan wadwen wo Adom TV Badwam so wadwen kire ne ma miensa ne ya bobọ so e lorry fetch na e kwosoro ene printing so ya se gan yenye ya de aboso kanfo so wo mu kire mu a taxes bi wo ne ma ye kraba ya se yente so ni nyina kan wadwen wo o medam asene akwanya madam me na no pay aban no o promise ye no ma bebri ansana nyame adom ye di tumi ne ye de ma no ba ye hwa ye ne ahiafo no kan se bebri fa ye ho be wie no wutumi se oni escafo no e dey o di ama wo mu because nyame ehira obi anya bone se nyame be ehira obi no anya ni sika okofo e pre akokuma sa na tamale no akoti 50% tax e free no na yi se airline so no e dey emla form na me se bi mi menkase mi ohia ni de enye se be ka se ye ba ye ne ordinary Ghanaian na form no with 15% atoso ye be si da pege ho anu na making aha me pa no e dey what is 50% na da atoso ne teche so wa ma boa ye ne se bi ye wo form no obebo mo so no one ye wi ankwari no wa boso kan so wakoyi tax afro mu yi scraps afro abrochi baso aye friend spare parts emra be na hye mu se driver ni engine se ya abma yi 70% to say free sunti one tisad of no koto sa part ne dey eso na me ka me so a me fototro ni bi no interchess obama escafo so wa mama sebe obi a woni na mo krom ni ade hwe kai yofo asem ana no de
enka ho intimate mu sa ban no why de wa meboa ye sisia de 3 months mu de no ma bi ode atoto kwam ne de me amene na mfom ne se bi nipa dodo na mfom ye yi de wa meboa ye obeboa sebe wo mu ministers na de adom ba fu pray ne ade ado no na sebe obi ode na ni ato aban se bi east obefu ka ko Uber what we say is 50%. What got airlines so domestic airline ko kuma sitamale. What got so? Sebe. When you school asem, e your common sense wa me boy. Me da se. Enti na adwen what kind of simple sa no. Na yenko haji ahoy, na haji anso ya krado pa. Haji udi ni nya de say. Me dey Sauda Masud. Aha, haji aka wadwen ni ma ba mi ensa na ne yebobo so yi. Wonim say me twi no me nka ne ye. Let me manage. Ade e ha me. Any na transportation na omotum. Ochina na e shase. Enti yetum nsusu yankasa government woni problem. Yansu Ghana for your problem. Because government okache say oba obetutu bia yi but yenhu sa. Yenhu say ye 2 petrol to say 5 times. And a drivers nsusu say omu 2 scan. Omu hwe ye na o ma hye no se omu di price na ba ufru car obia ni price omu ankasa omu sisi ye drivers for ufru ha ukọ udru ha se omu beji se udru ha se omu beji se yankasa ye sisi ye o yankasa Ghana for ye ni suban yankasa ji se ya sisa ye suban ye hu mobo ansa na ye timi ehu government na government ade me advice na me wo say government ba udo nukra fa mpaibo na wata nechi because the government a follow ye nyina ya follow say udo nukra ude bompaye u bompaye because of Ghana say Ghana ye ya na ye nyina ye bompaye ade mienu nsusu na America omu baye omu say niama omu be hu say niama na akọ esoro ebeba fom media dey ha me because business na ye me ejuma de bia ukoto niama esa u frese u beto se ya ekosro akọ high enti mi tax na omu susu omu atititi nso no mi hu bi da because enye ejuma de bia omu sika ya yo airport say omu akotu airport say yesikafo enti ade ye ha ye ni kapre no because sikafo omu ye kitwa wo kronkron bia sikafo a omu ndosu ti say poor enti on hwe transportation on shema e na market enu na ye very 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 important because most of the taxes ya na ye tuya taxes aha ye tuya 3 types of tax enti tax na ye tuya edosu on share internal revenue uko ho say no ma charge u kese ni e ma no say ye kitin na yenya kobo sampoa enu na ye hwehwe enti media ade a mema government advice omu bo modi na omu ma dollar no mba fom tax bia na omu titi se dollar mba fom a ye kono no niema no ko esuru obi aka kire o se niema no ya titi su na obua omu bua omu nyina omu tina radio na omu se ye ma no news different news na omu si niema no ya news no so na wa hai enti obi aka kire omu se niema no ya titi su omu bua de bia different prices enti nipa ba omu ba na omu toni omu ma ye stranded sometimes so nipa kura on kitasika ube hu ni mobo na wa use niema na wa ma na okọ because onibi enti mpacho mi stress omu work sa economic my na dollar emba for na niema no obi etimi ato that is my problem yeah that's papa panti malata dwanimo na ye wo sesie na me se call the next door na mini aba kasa odo me papa nkasa nwie na yanto aso papa ya mwakọ abado ba Adom TV so ka wadwe ye dwumadie wa Adom TV so kira wadwe nyama miensa ye bobo so china transport fair no kosro Ministry of Education so say contract bi na brofo na eye textbooks no ya de say oje abo memo aboso kan fo so no wo spare parts nsem kira wadwe wo ho me ye driver ni die bai no me ti say o say lord fair ni ye betum eye china ba me ye driver ni ke etum a eye mame sanse mi bibia meto bi ekosoro ba petrol no a ese ekofom no ne ese nka ye mpanimfo no nya otwen kakra na ye nhwe be 2 star mo na ye hunu ba bia nka petrol ba kosie ne nka ene ye tum di a anase ye teso na ye hunu ba ese omutum ye sezu ade so ekofom enu ase me hu se ekofom nti ese ana ma
why so do boy no na je say ye hunu emfasodie bi e beba so because nipa e foro car no e do so yie papa edie say so atupatum ye tum pa affect bibia edige be sra ba no so ba ye nkere ototo ne yema de nanso so ne yema bi wo a e say wo mo hwe omo tibi ye se de be ya ye ho beto mo abasa mo ba be boayen nti no ye be sra wo mo ho modin na enuma bi wo omo tim tutu ne yie se de be ya ye nyina ye ho beto nsan se omo aye wo mu aho kira aye wo mu no eso edi so omo abasa omo ba gi en dia ye be sra na omo hwe na bi de kes kan de nka ewum se me ka card ye but enko omo te so nka omo hwe no omo transfer e kan yank bitimi aboa bebre na afa so no em se wo ka school school de em se obi a wo ha bia beye no gisem say free education e bitimi aba but e ho ntoto ne yese se wo betimi aye mra bi na to ne se in case wo so free so a abaye obeba no won so ama metwamu me de no ne ade abrebia na me ka ho asem ti be dam asem anya sa kwanye na me ka sa de aba no nya mra bi nto se de be ya aban foforo bi obeba bia obetimi agina so aye na boa ye hiafo no san se ma bebere ko school ye school fees ye second school fees enti e be sra aban no omo no homode no mo a omo bo homode de san so mba ye nkere enti ye hwe omo ne omo betimi aye aboye ye da se papa odo be kan de na ye nwie na ye nto aso Sabre de onua be ma ba ko ha malata na chese ye de kan wadwe dwumade no aba na wie ya no no ye mo akwa aba kan wadwen o chena lorry fair ye tum Ministry of Education say contract bi a wo mo ye textbooks abrofo no oje abo mamu aboso kan ne won spare parts e ho nsem kan wadwen wo ho okay tax na wa tum de ye ko ba customers so complaining about it ti ye tum so how okay nti enua be ma no na dwen kira na se na dwen a waka no nana ya ha ena brema ma kwan na enne kan wadwen dwumadie ya de efri malata ebrem na ha na brema kwan na ye de ni nyina asie sha no so se nyuma ko bi na boy ya chidom ya Springboard College a ho ni school ba kwa do wani kire wono mo a uhunu sa wo ba enwoma suan kan ko no ekona nim ye papa hwehwe wo mo Madina Race Junction wo Gold Filling Station no Glory Oil Filling Station that you hope University of Education we need distance admission so koso enti odwumani ya opese oto wa disua so abra wo ye adwuma no make am for University of Education we need distance school no ede amafo ani e kire ho me am gina mu eneda ide kan wadwe bra mo no medin ye fia manko atamaklo kriu so ye ba ha ye do so ye papa pa mu nyina ma ya de wo mo so ma wo ho kwan ne no mo kasa ye no so nyame hira mu nyina ebra ba mu bie mu a ebi e besa ba be wuram na afa mu anya kwan ankasa no ye no mo akasa nti sabre de na ya wo besom e wo studio afia manko atamaklo ne yete ne nka e wo malata no Ghana fo akire o madwene wo maka o madwene de ye ka ya dwene wo ha no mo so akire o madwene e wo ho Michael Amani e wo UK wo no so akire na dwene wo kire se na the first 100 days yi afa ekura no wo kodie no wo hwese de a wo toto ne ma na kwan bia so Ghana e be ye papa wo UK no wo de aba wo say MC Techi my former MC Yera Prince ne de ode aba tentente wo so ye wo hwe free aboso kan ye nora na 99% no na response nyina no kire se ya de a nei wo mo hwe kwan se budget no se de be a spare parts no be ko for monti na wo so enjoy chairman Alotel Jacobs analysis nemum wo say he never knew that government could use 3 months to transform Ghana economy at the apansa bi obetimi de boso memi ensape etumi aye former MC Prince na dia to jo say okay nana o se de ode aba ode efie kuma no ode fi ba aye Alhaji Wulipi was say ever since transportation fares announced air traveling levies reduced, I said to myself, what is this policy of unfairness? Well, also the yeah, what did fear if you command by also that our president, ex-president, did very well by advising Ghanaians to purchase made in Ghana. Enti ye no yen hwene yen fa nya adwuma papa and ponsa and the way by DJ Omale and the free go so one why you see the name say makinda da enti yen to ayen komo no so wo mu de see da e wo malata arape up and wo madani ama ye enti me ba studio that is wo mu ani o mu di komo ankra lo Jacobs na afa ye rasampan wo mu ye no akere o madwene wo mu se alala mi ane so ankalote mo de from door to door step by the time e be back oh I can't be na mama yen to be anya wo hwe no yeah. Jami mo me pede mo kan se bi about the program bi here. I was a dance man. Yeah, it's so important. Very, very, very important. Me person. And you did so well. And I'm sure they will use drone. Yeah, the drone. No, what you try pictures in exactly. It's very, very important. In the
health outbreak. And most of hot into normal Oh, cholera. Yeah. Cholera is from Coligono right down to Fana. A boon there in Kofutumu whoopa. Look at the congestion. Besiana a interview or nursing in. Oh, catch all day. No road. Akakabo, Ebenezer Secondary School, baby, where's the people? Why are we blocking? Why are we blocking? Why are we blocking? Oh, yeah, serious. Oh, yeah, estuary. 3. Most of Obama, Shabu, Opetekwe, Bebese, Glipe, most of your band. It is because of the Dansoma housing estate. Because we're wanting no a bush. Nkano, Yanum, I befu, na washi shemu or waye chewing kakaka, no one away in Sijuma. The whole Nina from Mango line. Ne a champion bear or shall see there OC estate. Nti I there artisans in our urban when you baby ada. Nti wakesi dan o wafu fantabu papa. The man or shall see from Agege. Because in the Chemuena the open ne your friend Chemuena your friend Lante last stop. That's all. Azana Chemuena and Kakaka. Wama Chemu Lagoon puts ya we see the nation. The Chemu Lagoon so or help water flow right down from Banana in DC, Russia. Offer what the blessing. They are blocking in your matter you go in your on offer nozuko a pum. In there Opetekwe Glyphe Bebese or a Desu River. Desu River and Ochenumu Basa. A Kofa Tuba nozuko a punum. Ne a Koso Buffer Fana. Also offer Tetegu. And bridge Bune across offer Tetegu. Ne a cool branch on the main road the ala is riba offender Carnation Yala. A boon there wire dredging be war offer on oko Pambros. My Pambros who used to the means you know what the year at the ancient. Inti Pambros who were holding sooner overflow penny way boy on and off from also call Gripe. Inti Gripe now one is done part. Ancient to move your blog now, my wife was a trouble no bar. But still, maybe say on there. Since yala, actually, done so mommy estate goes sorting. The Bia me praise Kutu Achampo. There, this is a city within a city. Never idea we see ya. Ya be ya den. Ya be den. And ya frasi ya. No, we will hop. Yeah, got 275 constituencies. No, we will hop. Enti ya dia be bia ya de be country. Bia o one public man south so. Ya baba ho. Ya bako baby enti. Nje o no e mo constituency. Shahum ya bako ho. E ba mi nyai masampa no fa yenko. O baba manfo. Na jango ho. Na kwana we sisi. Na ye ko ho wa ye bako restaurant ho. Oh, your holy city. Na na msumi. Oh, your holy city. But question bisa me ho ne say city authorities no e dey no. That was the question. Go atem we say kra no me for mfuo nu nkoma MP. But city authorities, assembly members no a wo na ye grassroots representatives no. Wo mo say ye si dan na ba bi kra da kwa na akudisa. Ukopem unya ba bi ankoje so sansan wachi. Enti no city authorities na. But wodi ukodwom akofo eche o madwene no. And some interesting big came up, especially binamuka airfare tax no. Oh, tax sika for that money. Enya no kre. Wonim aban eya nhihye a opportunity say obi abetimi enya ho mfaso. Nti plan ya fro no enya ne fe eye ene ye ho ayenya ene ye defro. Eye convenience ene bi antem bi a wo pe. E bi a wo koya de en nka eye 200 anka betimi afo. Benam sene tax bi wo so about 300 wuntimi nkofo. Nti ye tax ni free so a
you can still make yourself available. It is our populist propaganda and this for no they are two more or more piangum say ye their man sikafo ye their man sikafo no. It is entirely not true. Two intention to expand the industry. The expanding industry now. What the sikafo no sebi alotesi kai. Memraso no na ba ankasa. But the old kind of say it's not real. Conclude. It's a kind of expand there. Business near expand there. It's a cabin a common no more. Am I in a young faso? Here are some pine for a year. I'll take Jacobs the new Modicomo. Ochina, buffalo to buy Sabia and the buffalo to buy that time now to draw or yes, I bet was or say or which Yana Papa. Maybe I will be I tell ya for Papa Pine tea. Now what's I kind when I say a common says Kawadri and the bedroom. See, I near was a witty buffalo. Yeah, my cram.